Pozdrav svima, ja sam Zebra, dobrodošli u novi anime video. S obzirom da počinje jesen, vreme je da bacimo pogled na anime sezonu. U ovoj sezoni imamo bangerice od anime. Znači, bangerice. Tako da sam veoma uzbuđen zbog toga. A pre nego što krenemo, veliki pozdrav za Altera Shop Balkan. Najbolja prodavnica alt garderobe na Balkanu. Imaju i prstenje i ostale stvari. Tako da definitivno ih zapratite na Instagramu @Altera Shop Balkan i kupite sebi nešto lepo. Također, ukoliko vas zanima da gledate hentai ječi anime na srpskom jeziku, hentaibalkan.wordpress.com, posetite i uživajte. Bez daljeg odugovlačenja, krećemo na video. Evo nas na My Anime listi i prvi anime je Chainsaw Man. Anime koji je toliko hajpovan zbog manga serijala. Iskreno, ne znam apsolutno ništa o ovom animeu, zato što sam ja tip osobe koji ne volim da slušam šta drugi pričaju i šta ostali kažu. Hoću sam da dam zaključak da li mi se nešto đasvi ili jok. I ne volim da mi se spojluju stvari. Glavni lik Denji želi da živi običan život sa svojom devojkom, međutim japanski gang Yakuza ga primorava da ubija neke đavole kako bi isplatio neke dugove. I sa svojim đavolom Počitom, koga koristi kao oružje, on uspeva da zaradi pare nazad. Nekim slučajem okolnosti taj njegov đavo umre, ali on uspe da se spoji sa Denjijevim telom. I tako on postaje đavo motorna testera. Htio sam da kupim mangu, ali nisam imao pare. Tako da gledat ćemo anime. Mob Psycho 103. sezona. Konačno saznamo da li će smuvati svoju curu iz snova. Gledao sam prvu i drugu sezonu, poprilično je dobar. Ukoliko vam se sviđa One Punch Man, također će vam se sviđati Mob Psycho, isti je pisac i slične su teme i ima dosta dobru animaciju. Tako da ću i to također definitivno gledati. Spy Family druga sezona. Verujem da ste svi čuli zato što su svi živi spamovali. Sumrak, koji je zapravo tajni agent, dobio je misiju da spasi Japan, međutim za tu misiju mora ostvariti svoju porodicu. Uspio je da nađe ženu koja je potajno serijski ubica i također je udomio ćerku koja je potajno telepata. Može da čita drugima misli. I ona treba da uđe u školu i da se praktično združi sa detetom od tog nekog lika koji je bitan za tu celu akciju. Prva sezona mi se jako svidjela, veoma je zanimljiv anime. Jedino što mi se ne sviđa je malo su glupo završili prvu sezonu, ali veoma je zanimljiv, komičan je, smejao sam se na pojedinim scenama i jedva čekam drugu sezonu. Bukvalno je početkom godine izbačena prva, odmah su izbacili drugu, tako da big props. Nastavljamo dalje. Boku no Hero Academia, ovo će biti malo kontroverzno, ali ja nisam gledao. Da li imam u planu? Da li će biti uskoro? Ne, zato što ja volim malo underground debilne anime da gledam. Opet malo kontroverzno, Bleach također nisam gledao. Kako ja sebe nazivam anime fanova, onako nisam gledao najpoznatije naslove. Ne znam, ali tako je. Fumetsu no Anate također nisam gledao prvu sezonu, ali mi je na plan to watch. Ne znači mnogo jer imam oko 200 animea na plan to watch. Blue Lock, fudbalski anime koliko vidim. Ja nisam veliki fan sportskih animea. Nisam ih ni toliko puno gledao. Gledao sam Free koji mi se svidio. Malo gay, ali svidio mi se. I gledao sam Tribe 9. Iskreno gledao sam ovaj anime samo zato što je Corpse davao glas jednom od glavnih likova. Ali anime je golo govno. Verujem da postoje jako dobri fudbalski, košarkaški, odbojkaški anime, ali nije nešto što će sad meni da se svidi, tako da neću gledati ni ovaj. Mislim, kao što vidite u posljednje vreme gledam samo hareme. Uzakičan Vasubitai nisam gledao, ali vi ćete ga moći gledati na Hentai Balkan, zato što je ecchi anime. Imamo neki novi serijal, Yitsuru Ryokusha Kageno Rock The Eminence in Shadow. Deluje mi dark, action comedy fantasy. Očekivao sam neki horror.
Postoji velika šansa da je ovo neko ogromno sranje, ali ja ću ga dodati na listu jer mi deluje zanimljivo. Kao što vidite, ja ne čitam sinopse zato što je to glupo je i nekako sinopsi ne mogu baš lepo da opišu ono što se zapravo desi u animeu. Priča može bude predobra, ali ako je sinopsa sranje jer ne možeš da otkriješ puno elemenata, kao ćeš da kažeš okej, ovaj anime deluje sranje, zato ja gledam slike, zato što je to definitivno mnogo bolji način za otkrivanje da li će anime biti dobar ili ne. Welcome to the Demon School, Iruma-kun, znate moje mišljenje o isekajima, ne verujem da ćemo gledati. Urusei Yatsura, već sam ga dodao na Plan to Watch zato što mi deluje zanimljivo, ne znam kad sam dodao, niti zašto sam dodao, ali mi deluje zanimljivo. Koliko sam razumeo, dođu neki vanzemaljci i zahtevaju da igraju jurke sa ovim Ataruom koji je izabran da ih pobedi. Kao što sam rekao, volim sranje anime. Druga sezona, Kentai Collection. Hola! Pogledat ću ga. Reinkarnisan kao mač isekai, naravno da jeste. Možda grešim, možda je dobro, ali me stvarno mrzi sada da gledam da li sam u pravu ili ne, tako da napišite mi u komentarima da li ćete ovo gledati i zašto. Golden Kamuy, 4. sezona, nisam gledao ni prve 3. Shinobi no Itoki, ovo mi se sviđa, tako da možda bacim pogled. Ovaj dečko saznaje da je u nekom ninja klanu i onda se bori protiv drugog klana. Sinopsa deluje glupo i basic, ne znam se o čemu se radi, ali stavit ću ga na Plan to Watch jer možda bude dobro. Više od venčanog para, ali ne i ljubavnici. Nani desu ka? Comedy, drama, romance, sviđa mi i seinen. Ovo definitivno ne deluje kao slika za seinen anime. Seinen znači za starije, tako da me interesuje. Pogotovo i zato što ima roze kosatu likušu sa vezicom na budini. Kako sam razumio, imaju neki školski test u kome treba da žive zajedno kao parovi, ali da za kamere koji ih nadgledaju pokazuju harmoniju, odnosno dostojanstvo nekako, da ne budu perveznjakovići. Svako od momaka ima curu koju želi, ali se ispostavi da su obrnuto spojeni i onda valjda menjaju parov. Nemam pojma. Reality show praktično, ali sviđa mi se, gledat ću. Last boss wo kate mimashita. Rekao sam ga za kurec. Ja sam zlikovanica? Kako se kaže ženski zlikovac, brate, nema. Ja sam ženski zlikovac i pripitomit ću završnog šefa. Final boss. U pitanju je shoujo, što znači da je namenjen za cure, što znači da će mi se svidjeti. Ej, don't sleep on shoujo anime. Jako su dobri. Do it yourself. Ovo delo je kao neki za decu od 5 godina. Onako, majstor Bob. Ko je majstor? Najbolji. I kategorije CGDCT ili ti slatke cure rade slatke stvari. Znači da je golo govno, anime preskačemo. Ne približavamo se kraju, tako da ćemo malo ubrzati. Bitter Grill and the Philosopher's Time. Comedy Fantasy Echihara. Znači moći ćete da ga gledate na Hentai Balkan. Dođu na listu ga pogledam. Vidim da ima sranje ocenu, što znači da će meni da se svedi. Nekako sam postao jači radeći na farmi. Nije isekai. Ni meni nije jasno. Delo je poprilično glupo i kind of me zanima da pogledam. Pazi koliki je naslov na japanskom. I onda engleski. Beast Tamer. Ukrotitelj zveri. Volim životinje, slatke cure, gledat ćemo. Još jedan novi serijal, Raven of the Inner Palace, fantazija i historical. Slika jako dobro izgleda, sure, stavit ćemo ga na listu. Mislim da vam je jasno zbog čega imam oko 200 animea na Plan to Watch. Pop Team Epic Second Season, nisam gledao ni prvu. Poput Epipip, zvučim ko Artoditu. Ako je neko gledao Poput Epipiku, napišite mi u komentarima da li je dobro ili ne. Opet Cute Girls Doing Cute Things, cure stvore neki rock band, slično Love Live koji je najveće govno na svetu, tako da idemo dalje. Mushikaburi Hime, Historical Drama Romance. Šta je više s ovim historical, brate mili? Kawaides? Mobile Suit Gundam. Mobile Suit Gundam nisam gledao. Gledam PewDiePie-eve vlogove sad iz Japana. Vjerao sam da je obsenut Gundamom. Tako da možda bacim pogled. Cool Doji Danshi. Ovo je bukvalno Cute Girls Doing Cute Things muška verzija. Zato što nam je ostalo previše animea, ubacit ćemo ga sada u 5. brzinu. Comedy Romance School. Slika je dobra, sviđa mi se. Futoko no Guild. Moći ćete ga gledati na Hentai Balkan. Cure deluje slatko. I delo je kao
kao jedan od harema koji možete da gledate bez uključivanja mozga, što ja jako volim da radim. Dodat ću ga na listu. Pedal Limit Break. Imamo prequel koji nisam gledao, tako da nećemo gledati. Shinmai ne deluje mi nešto što će mi držati pažnju. 4 osobe i njihove laži. Bacit ću pogled, deluje kao nešto trippy. Yamano Susume, Next Summit, nisam gledao ni prequel, tako da nećemo. Housing Complex C, novi serijal, horror, gledat ću zato što volim horror. My Master Has No Tail, deluje mi kao nešto stranje, idemo dalje. Akiba Made War, ako su mogli nešto da smisle, to je rat između služavki. Gledat ću. Move Love, Mild Nudity, da ću gledam. Idolish 7 Male Idols, da, Love Live muška verzija, bukvalno. Zašto imaju jebanu statu sa Easter Islanda, brate? Ovo bi trebalo da bude mikrofon. Šta neće da se smisli, brate? Eternal Boys, Male Idols, nema sinopsu, nema background, source je game, tako da mi se neće svidjeti verovatno. Vazrok The Animation, kad čujem The Animation, naježi mi se svaka dlaka. Idol Male, šta je sa Idol Males u ovoj sezoni, brate? Detective Conana nisam gledao, ali mi je na planu da ga gledam. Sada mi je na planu da ga gledam. Jebote, bog koliko ima sad istorija. Ja nisam imao detinjstvo, idemo dalje. Puj Molkar Driving School. Automobili hrčkovi. Nisam gledao prvu sezonu, šta je ovo, brate, Transformers? Šta su ovo, mjau mačkice, brate mili? Ja ću ovo da odgledam, brate, šta će mi fali na 4-minutne epizode? Opet controversial, Berserk, nisam gledao. Gag anime, vjerojatno će epizode biti po 3 minuta. A dobro, ja volim takve anime, ne mogu da lažem. The Human Crazy University, ok, delo je zanimljivo. Ne možeš mi reći da ovo nije Rick. Plus ima omču da se obesi. Završili smo sa serijalima, imamo još filmove. That Time I Got Reincarnated as a Slime. Pa Sandro me tera da odgledam taj anime, ali ja nikako da ga odgledam. Suzume's Door Locking, original, gledat ću. Iskreno po ovoj slici deluje mi nešto kao Kimi no Nawa, odnosno Your Name. Sword Art Online, nisam gledao. To All of You That I Loved. Ja obožavam anime filmove, tu sam slab, tako da stavit ću ga. A me zezaš! Romance sci-fi! Ja ću sve filmove odgledati, šta je ovo? A dobro, ovo je već neću. Slam Dunk, nisam gledao, već sam rekao svoje mišljenje o sportskim animima. Ovo deluje interesantno, gledam samo slike i ako mi se to svidi ja gledam, to je to, kraj, lagana priča. Seinen, naravno, gledamo. Say Less. U ime Junji Ita ko je pravio ovo, brate? Zašto me zanima da pogledam? Ok, imamo 3 speciala od animeja koje sam zapravo gledao, tako da ćemo ih dodati. Ito Nikaku Kawaii, također je jako ok anime. Ovo je vjerojatno neki special ova ona nešto. Tako da time smo završili sa narednom anime sezonom. Pišite u komentarima koje anime ćete vi gledati i koje mislite da sam ja ispustio, a da su dobri. Lajkujte video, prijavite se na kanal, postanite da bande, posjetite Hentai Balkan, posjetite Altera Shop Balkan, a mi se vidimo već u narednom videu. See ya, peace, rah!